Well, Gerry, Gajimer Tattoo, Falsis Jack kicking Kids, right, Agallamh, rinne Chultúir, Shinn Féin. Agus Gerry and Magavasi Glaku, Amamakas, de Clar and Greyhack, Slatanu. Boilam Gulls Jack kicking Kishna, Diarrhea, or Dus, one of Vistula. Or Dus Barra Boilam Kansla Majula, our Acnagilliga. August Gajimer Hanna Keist Acnagilliga, Hontossi, a Kansna, Kilreeving. Listen to Andrew's talks. Well, I read Canchanala, August, no, Nurabim, Augustiniala, a Gionu Canchanalash, Nabert Realtus, Vimage Araf, we Act Nagilga, August, Gouvet, Shinn and Slee, and a Fager, Gilgary, no, and Kush, and Changa, a Cor, Conkeem, a Cor Arai, and Shinn and Slee as far. Agus Peter couple of me solar Rocky Midge Gucci Neve Andrews Pime Gianu Crinula Peter Hain Ira Nassasana Agus Vishay Gohan Sasta Fui Ak Nagilga Vishay Ocean Shinn and Slee mar is Ira of Rattenbjog Foster was Fisha Conchway and Achnagilga Rattenbjog. So be my Saston yeah and Crenu Shin mar about Fisha positive Neil and Fockle Shin and Gumsa Fisha positive win Operation Jarafak Fisha Jarafak way and Red Lake. So Cormage go formal to or in Clar Fahanya Kanchaneve Andrews. Either and Crenu Shaw August Kanchana Neve Andrews Bajer Furshay Cordia O and NIO. August Vivara will differ Aga Neve Andrews. August Ishara, you know, Gomation sort of like red flag to the ball Lesna Antori August Rodiana Martian. So VS Ogango will in Nakanchana ag Neve Andrews Chance Moy Roddy Martian oil o Realtus in the South. And so Cornwedge na bird Realtus we a land brew. August Kevin Yom go Hanseler Vishay and Vimajeg and sort of Dishberak Jeranok. Solar Rocky Prevar and the Bratton, August and Tishak, Amak, Kionan, Prasianu, August Vime, August Martin Macanesa, August Mary Lou MacDonald, August Katrina Rowan, August Diniana, Steve and Shumro, August Solan, officials on August Rodiana Martian, August V. Blur and he and Agallamh, August Meshar, look, Kahitu and Act Nagilga, a Quirk on Kim and Ish. August B. Peter Hain and a close Egra Nabi Yanushin Bay Trouble John Shin, you know, Dig Breaker, Fahanian Unionist and so on. Anyway, Hui no hug V Makunara Hui Blur Lation Act no Renshed commitment we an act. So Shinn and scale need scare more action and scale. Gorma a garage. Lutu Shinn freeze for Strakal Stigilga, I was Mars Olditch, O'Heave and Strakals Troha Blina, Vin Bunskala, Niskala, Manskala, Oxney Gilgary. A mask actus Nigilliga. So Salatan you a barrel sogutsa Ken you'll act a tadi August Kivage Albakain a Janta Hanafian or an hour Shin. Well Shinn go well a couple of Tivana then struggled Kush Nigilga. Tiva wine, Cahi dinner
a bheith gianú ruddy fahonniu an Gaeilge. Gan éon, taka ón Stait, gan éon taka ó Rialtas a Scarabee, no Udaras a Scarabee, ach Alanarái mar a bhíon daoine a ceant ar fud na tuaisceart agus ag fud an siúr lig. Agus tá Alan tíhanna den sort of tíh sin. Ar an tíh eile, caithimid a bheith ag Lanarái ar cearta daoine. Tá cearta an, tá muid a lorg rights-centred society. No, anis, nuair a bheith ar a aontaithe, nuair a bheith an phoblacht ar an uilleanna lig, caithimid a bheith Lanarái le ahan dena sort of kinship with a cearta. So tá cearta ag Gaeilgeoirí. Tá cearta ag Gaeilgeoirí má Georín a bheith ag in our seal héan ag Janú go nó faoi Gaeilge, a Lorch nó ag éisteach nó a Lev nó ahan slí den seal. So caithí ach na Gaeilge ag crí an action, caithí a bheith an cearta Gaeilgeoirí. Níl sin ag cur isteach ar cearta daoine eile. No, daoine a bhfuil sásta Lanarái an murna. Sin Michael Yor tá cearta ag na daoine fásta ag crían rud bheith cearta Gaeilgeoirí an. Agus caithimid structure a chur síos fásta mar comisiún mar hampel. Agus tá seán I choran I anú lán obhar táfach agus hobar go háin mai ceann a scrutinise mar a deirtar no implement no a bheith a gcóirc ar na rudí. So legislative rights ar an lámh amháin agus structure no comisiún no daoine eile a bheith le cuacht a choirigh deartar. Tá ceart agad. Rud faoi cearta aon rud faoi ahan rud ach is Gaeilgeoirí iad agus tá Bert's teanga. Gaeilge agus Berna. Sin real politic. Gan éon airne sin agus mar dúirt tá sulla go bhfuil daoine go bhfuil sceafta mór amach ag an rally sin. Sílam go bhfuil is ag na Gaeilgeoirí gur gaithí siad a Lanarái. Nuair a bhíon daoine ag le faoi Mair amach an ward, tá is go bhfuil daoine an sin leis na Píolíní, leis na Institútaí, leis na status quo agus tá siad ag dhéanamh dhíthil a chur an Gaeilge amach ach níl seantar bhí aige acu é dhéanamh. Gerry, gur míle maigad agus just for kind of focal score bug tá sí sillir a gael go gra mór agad don teanga. Beidir bhfuil chur síos ar de taithí inile agus catúir tú de chud Gaeilge agus catúir tú de inspiráid agus de céad rangana. Well, tá na Gaeilge go an dana agus níl seantar bhí agamsa dul go rangana le tamil fada anis. Ach fur mé get beag le Christian brother dar a bhanam Bo sang and brother Bo and agus hu mé go dí an Gaeltach that you're calling or bhí mé am stoki am óga agus fur mé get beag eile campa ceis fada nuair a bhí mé an Shinn ach bhil am a bheith níos fearr tá mé sort of well tá naire orm san nuair a bhí me ag ceann faoi rudí technical agus rudí anna mar sin níl na focail agamsa. So má féidir liom ábalta a George even get a beag in Gaeilge spéidir aine. Gur míle maigad. Amór. Okay. Rinne tála agus a bhhairting.